Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Erto sabayan ratiko weekend and mataka ni Singapore and then they may be tia kabitiko ni Singapore bukango Santa Rosa na Waikola kay Tamua and Bonua Umbila. Dola bina nimbula binaka Ruthi Rasue Yandra kasa Walitaki magoti ko na maramango na ibubu ni may raki-raki sa ni alabinak. O kwebe kimuni ang bautapal lingaw ni salama na ibubu ni bola kay anggara. Saron yon ni buli mako saranga pa matakang ko tawti ko nauda may biti kay nakinitong bisareti ko na so nangauna na matakan dainda iya na buli takim mango erto sa tokong wer may naibubu ni alabinak. Ruthi Rasue ni kay tarong na maramango e buli takim mango ti ko na ibubu ni may raki-raki pagka mga bagalebu di pa kaya ratalit yung nga may buli takim ko na mango tapi kinta pa kitalit yung nga na singalebu yung dainday ninalala komadoy niandra na maramang matanggali pinakapagalebu na siya mati kumay kalau nga tati ko na bingarabi na singa ni kuwa Italian ang raki arakan yung batang-batayin raki susua taong bisa rati ko na udo na sona po no may biti yung gore anda sabi talonota ko ti na singa na noa enta ba binabinaka gore sang nin raki ba un raki nga ni non taba noa ana bula tola binarigi sabi ko no yun binatuyati mandi taka koto en Aspen Medical Maimba pala nin bula bo Maimba erto sa taka tiukin ndo nilalangon ni ana bula erto sabi kinta ba kitalitu nga may weekend kilana no mani weekend ba ki Maimba se lo toka se na sa ibiti daba na sa na tinika ba se may New Zealand ki Australia se na Pasifika o ni ba yan rati ko may ni sabi yan rasa ratalitu nga ki bura pinakabugale buna ba no hindi binaka sa kiusa takirua
Dola bina ni bula bina ke muni weekend ba itu kan singa buka ruwa indai singa le muni buka ruwa sibi tongo na tini kandua en 5 miniti en anonda Vata en Bula Duavata San Francisco kabitiko ni singa buka rumbuka indai inda buka ni bina gatiko en daga kena itabi en dangaraba sala ko ni ko mi domo dana kena ibuka ngau ni bula bina ngona kena ibuka langau en mataka ni kuwa.
ni bula bina kana kanda ni venga raviti ko ena bale ni bula mai loma o ni abo tai na serea kinda bagi kemuni na singa lebu enda inda ya na onda vata ena radio Bula Duavata ni bula bina kamalo bina bula lebu usini kila sa tu tiko bina bolita ki mango reda manda na maramango bolita ki mango tiko mai na ibu ni raki mera ruti rasue Andra. Satu tiko na mango sa senga bale tenra ki suasua kene totolangan ito so na kene binaka minta lagi buat ruruan indo se to mati veito witi ko na mate taka ida kena mango ira ana bula zola vina na baro no me in Aspen vina bugale buna Aspen Medical mai ba vina bugale buna sematiko mai malo William Bill malo bula baro tiko en da lebu housing vina bugale buna sematiko mai muani batu mai batuanga saki usa takirua ngori mengai botai kino Dorothy Marama gonga muani batuanga toka saranga na barabinga ni koroturanga isuba nuita kini sanga sotini walengana bito saki nan raki suasua ia dan gangara uni toka ngawi kemnin do baka lori kena mo toka nimbula benak na bengarabi na be bola uni daga kana pale nimbula na be pale ni bola kemunin na tiko na makete boli tiko na makete do mbula benaka mai lo mai buna wase namba walu do mbula benaka tesana re ko ngona kanan raki me boli taki boka totol nai boli menta sali sutele ni kina koro malo mbula pina ba lebu na sema tiko mai na singa lebu endai ena nonda vata ena radio Bula Duavata pina ba lebu Bill Masi pina ba lebu na sema tiko mai na singa lebu endai ulabia ro ki debu kiko ena bula esi wo Oh,
E sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren no te tū beto seaki. Erto sa tū wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa Ndua Ono Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dabu menda waka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oka kena coleslaw surua otat ni kailangan bata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rau sarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo do limono se o nga wale sarangan lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rau talangan ni rito dilibata kaya na kemo katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Binaka wakalevo na daw sema tikumay. Binaka wakalevo na daw aseti ko na nonda to Vata na Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya dawayani na walu sa ngabulo na dolo na kende wili na matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya e wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane toke and ovea sa pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai.
Rameke na ngone lewa. E na nonda Vata e na radio Bula Duavata. Bula vinaka e roni ra tavola. Bula vinaka tau e tau mbisa rati ko nau. Sa jina Na wasa loma mai viti. Vinaka boka levu. Gonga na PWD Waldo Bay. E roni ra tavola ndo na vekanda. Tau vei taratara mai na Vata e na vei singa e na vei ngau na Vata boka ngoa. Nimbula vinaka kalunga taradaka. Litia ravono dola vina litia. Salaniata andikawa ni an rabina katalemai na maramanaita. Kalunga tana venga ravitiko e na singanikua. Sa lolo malebu tu ya ni wei kemuni. Ndona wanu ni vinaka ngole saratiko mai na Sunshine Coast. Wei Lisi Domro. Zola vina bulau. Na sunny Sunshine Coast, Queensland. Boka vina boka lebu. En vingwarabi. En Gateway Inn. Mai Nandi, Vata ke na Novotel, ni Bula Vinaka boka lebu na sema tiko mai, e na Novotel, mai Nandi, Vakakina, en Sekola Road laudala, vinaka boka lebu mai lau toka kinoya, ina Heart, ta boka vinaka boka lebu tiko mai na singa lebu endai, vinaka boka lebu na Vingarabi, vinaka boka lebu bulau, vinaka boka lebu, sabu anu ini vinatu ya tada wana nunumi. Boka bina katuko en irango na tau Vingarabi na no naidili na maramango mai na Sunshine Coast mai Queensland ngai boka lele tiko mai na boka bina ka na Gateway Inn mai Nandi na Novotel mai Nandi Vata ke na Moto Inn Sua lolo malebu tuiani Sekola Road lauda lai o bina boka lebu korme lau toka bina boka lebu Vata ke kinoya ngai na Heart. Vinaka boka lebu. Ralulu sailosi sa dola bina rigi tumbuya. Tarladola. Saiko sautini. Dola bina wangabou. Vula koro. Dola bina boka lebu na sema noma na singa lebu ni kua. Ke kemoni na wakanda. O ni senga in dola retio sarangango. Senin dola bana nomu ni taliboni. And YouTube. Kuni rangodakina na Vata. And radio Bula Duavata go. It's San Francisco.
Me volia back in donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwala ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau salah lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya bugay kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni Kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu siya bugay kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni Singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda Vata kay City Beni Raturala. Abuna uta chunga na ko na tanganen go lago tu. Wale tu no na yao na kaba bura.
le weekend ngo sa le chu kan da ba le chu kan de ya nge chu tu kan chu senga nei labo senga man de nei labo me soli man de na singa tambu me la labo ndo boli yang kon chu nga $9 $10 $50 lago chu kan ngun yang kon na bongket na raw mai be na soli boso tiao kandi nango o sa sota ba uchimai ha ranga nei labo mai na boli yang kon na yo na labo me soli ki wana kalo sa sin raw chiko na tais na offering enda tugune chiko dua na katini sin raw chiko boso tiao ngor nondo Bula pinakatina ilewa. Zingo mitiko na nomuni kere na nomuni bekinda baki na nonda Vata radio Bula Duavata na singa lebu indai. Vinanga buga lebu tina ilewa buga bula tiko mai kai tiko ngamai bula vinaka radio Bula Duavata nomuni Kauti kenda bata mai. Vinanga buga lebu na bingarabi ratu tau. Ya vinanga buga lebu na buga bula mai na bekinda baki. Litia rabonu kere mboto merungele inomi le nomi mboto na bunisei virisila na bunisue le virisila samo mai mata dawa lebu mutado la bina ne lendu noa tado la bina torika tinai vinaga boga lebu na sema tiko mai na tukuka ka tiko mai ni sambula rungu tiko ngonan rakia na tukuka kabini singa boga rombuka indai kalongata na bengarabi torika kalongata Ricardo Paul ambula bina nakai totoka na bengarabi dedere meranga imbo botai to ngango na buwale tale na ua lau toka chone usa buna bata ke luke makita lena vinaga boga lebu do sakiningule da bikina na kena bo do boga rongo to maingori vinaga boga lebu na sema tiko mai ena nonda Vata en radio Bula Duavata San Francisco.
E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapo menda Vata talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibgina meba kana karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa balang meba kana steak gai wakaya loka tabioka kena kouslo surua Otat ni, kailangan ko pa na pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rausarangan no direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duo limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, e na dio maluma Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E rautalangan ni rito ulit dilibutakan na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check.
senga tali ni pera senga saranga ni pera balilai in time saranga mai so ang kali wara ka tala tunda wara ko tongo au sahalo wa bengo pamina Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, e barau te itu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta to identity, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te muteke roro bagai lolo kei na vida tale. Gira rau makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolu dua Orange Street, Santa Rosa. Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na bewe kanike na bele levinin ra. Wa turang yeme bakata ki James Doughty. Rau sama ni maingele rua talengaki. Nama kamai na toso ni ngau na ki City Veni Raturala. Vema mana ono Amerika na veisinga tu city, vema manin dua na veisinga buke lulu be kemundo eviti and na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Binaka bakalevo nandau sema tikumai. Binaka bakalevo nandau aseti ko nanonda tu Vata na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sanga bula na undolo na kende wili ni matabu vale na radio Bula Duavata. Ia e wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili na ngwane toke and ove sai pura. Do na like, do na share. Subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai.
e tau mea unimba ini waile buomba. Liwabi au na dhangi ngai momosi na engu mea mbutuki mbale angwa meu dengu. Na wakalebu na sema tiko mai na nonda Vata na singa lebu enda i rungu atoka bebe mbatanan raki mai biti sa kena ibu raunga no man da sandoni tiko na bula idangi lamba da sa raida da bi saunin raki na maroro na nonda bula lebu raka tiko mai na abi matanggali mate sa tiga bumbasi kapataka talanga menan raki yang gori bakatau ngabi kendai Ricardo Paul bula benaka totoka na ringarabi na siti kamida ni nonda bonua na siti ni suka mai lau toka aratuna numiti ko nikin na buvale e talena ua e lau toka o chone usa o mbuna o luke o makitalena sanga ni ngwele da bikina o rauna lai daga ni kua ke saia bota ke marida e bei bota itu ya ningo Ricardo Paul na siti kamida ni nonda bonua mai viti ni mbula binaka ngone ni korotiki miau mbulare inga re ngarongo re bironga pina ba lebu na sema tiko mai Sherry and Momo tarading na dola onu ini bina ko to ya pina ba lebu na sema no mai ngone ni korotiki ke muni na wakanda na sana ba uranga urumbua ni mbula binaka no itakeni da umbaga tiko na raka mai bebe rungu ataleti ko ngana sana ba turanga umbua pina ba lebu mai ngalo urongo dan ena itala no anga indomo na lotoka na vesekula elo mai ngalo pina ba lebu na sema tiko mai dona na moni bota na singa lebu indai ena nonda Vata and a radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda bota mai Sana lepu ora
Ibidana kwe korkor ke to dhurki na ninrota ki dona ngonelewa mataiti ko may nibe so turanga ni koro. Dona koro ke tu lakoba ya wasara ke tu leibondo bilbil leibondo ose. Kito saya de na korea turani ni kilana ngonelengo. Ka ko iyo sa ruongo na madha wane to songo bi ko iti ko na va ma madha. Okay, wangarama dona mose matai saranga ni be so turani. Na itabi na ituranga ni koro kwa na mate ni tu me kila vida na mata po so bumay na wanga do ko ni ngoro ya na make na irai ni ngone lewa mondo kila amba ki vida ke baka me baka ntua batata ka ulilu ni abusa na itala o gase ni buli merangole na ken leidha kana ken le bulumbulu taki se lagi tataunaki ve ndo na maram ni lau sa ti rawike nge basumbur me ndo na ngone le ni lau sa le wilo ko rusema tongele bulumbulu te kweka tiko na lau e vau na prokiwa do baka io taka batekede io ko tiko na mbaki tina ka baki ne tina ka ono i vali bebesu o vete to ne kento kina banua ke kau me ke ndo na tamata vo ndo taronga mande ko tu me mate mna sa ambuta ko tu mai do kai tu berna lu bende no be ko ribuli lu be bambi bi berna do robo na tumbu tingoni bukete ndole na lewa na yaw ni banua every girl is a heartbeat of her dad. Ke o buta ko mai na no matiko iko na sindo na blessing ni no na bono na muriko. Pale to sa buta ko mai din no ngale mbulumbulu. Ya sa tawo ti matanga me na ke mo bosa. O kenda to nga to basura ki kenda to ti ko bati kento. To sondo no ngone me sala muriko ti ko na bosa ni biba kalunga tataki. Ke sa ba sumbur to me kendo no ngone lewa se ro se tolu. Tarungi ko to ko mai be. Na ngone ni sudu ndo no ngone sudu no loma ni bubale. Ti ko no na matagali tiko no koro, tiko no na abusa, tiko no na sana. E sinraw ninda kaya, akaw tunga may tolli sala waray. Iya waray sanga sindo wangor. Sanga ni rato mitumay ngam sala nangone. Eda bo bina kaya samba di kanan rakin dandoni at ko ningo rakin singa ni sudu. Iya bina kaya tu na kenang ngam sala. Me rawan ni muriki na bokon dandon ndo kay kinanan da tiko na nonda bewe kani. Melai tau ya buta ki endo na mata bobal yang di sala takoso eroni liu kini bale di bebe so turanga ni koro rangai murian na mata bewa kani wili talenga kina na liu ni abusa bina ka bole bo somba kana tikin na yang amenda kila bina ka bole bo star kobula unaisi mate wai en no muni dau ena singa lebu enda indai wong bota ni matai tiko nonda dau malitel sangai matai ni tuku ena nonda banua kene be sai bura enda na ngole tiko ena dua ngau na leka mengo sa ba bina binaka de oti ba binaka tu endo na madawa era sangai lesu ki daga kana ba besa ni university ni da ni Pasifika lebu tiko na bital no ni raki ka tiko motori ka tinai mena tukuka ni rungu tiko ya kabini ba rombu ka mena tukuka enda tiko kinango rungu angor ibiti era saka tiko mai sa taum bisa ratiko ngakina na uda na sona banua na sotale na banua kay nakinin daw makakotonan raki iyo duin ba kanan raki enda sota kaya enda indai enda boga bina kanin dam bullet tiko da duruma ndo na muani madao kalebukina na onga kay na dagdaka enda nangaraba en na singa enda indai kauta ni kina singa ni mataka kalunga tiko na sokalo kina nonda boga rawi kemni na beito so ekitiko na nonda bimbarabi tanganga raw ni talitu nga ena buku ni tuku ni raki ena boga raw boga sabuyeni na do na ngau na leka ngo membaleta na nonda bonua mai viti kina kena be atu anu tarata talitu nga na be anu kina be matani tu ena Pasifika nimbula binaka kendine segebi kinta bakitiko yani ena singa lebu indai ni sa tini karua na kaloko na itukutuku ena nonda banua era sale suki daka na matai songo karabo kan bese tiko ena loma nindo na madawa ena university ni debani Pasifika senga ni se wali na lenga era sabangan donia me le sutale reindo na bindina tisa semati otingo mena boga edo na be bangai karatangi da bangam balabu tiko mai
Boka e dori boka binaka boka matata. Raboka itabi kina o i rendondonu me raboka itabi. Me rawa ni toso na bingarabi. Sa muani ambaki ngo lebu talengana oso e tiko en tambana ni buli na university na veiterongi ke na non raboka boka rauta ki na ngone me mbaleta na non rabuli na muani ambaki ngo. Ia rasa boka donia na tamata takataka na university ni zabi ni Pasifika. Mera laki teka butale manda na takataka. E toso na bingarabi ya na bebangangai e na vaka. Kebaka. E senga ni boka ya dora boka binaka na bebangangai ngo na matai lawa wi luta ki na university i era nan tambetale. E na boka tautiko en bingarabi ke in sangai ni wali ni lenga e na university karakundru boka tiko na kena tamata takataka. Ke baka ena senga ni daka, se senga ni daka me baka na bin dinati sa mai bo uzingo ia erna le sutale ena baka mbese. Era baka rei takamai na abeli utaki ena songo ni tamata takataka na non randoka na Londina be era baka mbese me randambe era lako eni na be mataka ki na university karandambe me baka mbese era baka bina be nakatakalenga na be toko ni city veni rombuka na prime minister ena nona toko na dondono ni tamata takataka o era samuria bina kasaranga na lawa na kena i warau ke na be kai baka tarai baka lawa era sa baka bina kanya toko ni rene tikinoya na prime minister na non da bonua ni bauzi tu baka takataka na baka mbese era baka yadora ya na de toka na dinati sama i bauzi batango mela kia dobe ni ne katini kaba ni beberueri na mbaki bou ke baka yadora na ngau noya ka seni sekunen duana i wali se wali na lenga era kunru baka tiko era na bandambetale mera baka mbese Anda boka bina katiko kina rataya betale ngani kuwa mai suba na ngone buli ena non rabi tokoni sa boka bina katakita lenga na be tokoni na sona songo boka politiki na Fiji Labour Party na Unity Fiji Party bata ke na Fijian Teachers Association songo ningas ni buli tauke ka laitu bata ke rana banga besa na university ni dema ni Pasifika me raboka rita ka kina na non rakawai. Sanga indoma na itukutuku we siti beni rambuka na prime minister mbaleta na be kaya dau rakatiko na singa na noa o Mahendra Chaudhry mai na Fiji Labour Party. Kaya rambuka nandondonu ni be boka turi membaleti ratu na inga malalambalabu kina itutu boka presidenti en donu boka binakatiko ka bauzi teletunga boka lao me bakata ki Chaudhry nga. Chaudhry ya boka tarai mengai mai tutale na be indingi ni sawoti na nona be lewai ka totongi takikina me baleta na be kaya boka edori na ilabo ka bako mai bonuota ni me baleta na isongo ni tamata dakadaka e be ingaravikina. Sa kini balembali ni bauzi teletunga boka lao awea. Amani sanga ni rawa ni tu ena be indingi o Mahendra Chaudhry na loma ni ngau na boka tambui me walu na embaki. Ia tu talenga boka lawa na nona dondonu endua ke baka boka turi ki na tutu boka presidenti ke baka bauzi boka lawa me baka na tukutuku na Mahendra Chaudhry ni sanga soti ni sabasar na kenra tukutuku na turanga na tuida kau. Ia sandei toka boka lawa ni kaya boka tarana lawa kana rawa di boka turikina kina tutu boka presidenti. Boka reitakan ni tiko nandondonu na yabu ni boka bulewa ni non tabanua be boka turi na dai ratu na ingama lalambalabu me taura na tutu boka presidenti na ngau na sana lalakina na mua ni ambakingo. Kina tukutuku ningito rau leo na do rabo rau saboka durumi kina ngito rakabi rugby league ki be roto na Bulldogs mai Australia. Ango na dan rau yang bakiti ni katolu Timothy Nangusa ka Bully and Marist Brothers High School
ke mana baki tini kawalu ka Vulioti na Suva Grammar School. Rongo rau sa andingi taki kina Bulldogs Academy me rauna laki pukarauta kina rauna lai Vuli duru imbure mai Australia me raurawa ni pukarauta kina nangito ka sa pukanuinuitiko na tim ni Bulldogs mai Australia ni rauna pukaraita ki rau pukapinak o rauna ngonengo e rauna pukairongrongo e nandua nangauna mai muri. Ena numitiko ni rauna laki pukarauta na baki katumai era pukarauta na korni buli me raula ki tiko kina me baleta na buli ni raula ki susungi tiko ena isongo ningitongo na Bulldogs mai Australia. O nangusa lubei timo di nangusa nanona yada ka tua na tutu ni wing 3/4 ni Flying Fijians ena dua nangauna rei bukarauta ki koe talengana dau rabongo ni tiko vinaka ena didileka duanan rauna mita. Arawata kina ena mbakingo en duana metali koula ena Coca-Cola Games ena non bagai tabi talenga ena didi baki kuilan duanan rauna mita. Eba kakina o mana e rawata en duana metali koula ena didi baki kuilan duanan rauna mita ena timi ni Suva Grammar ena mbaki sawati runa undolo rua sangavulu katolu. Mainandi ena mua ni maraongo ena bagai dorikina en duana sota ni veibardu namaki. Karena kalunga takina na tiko ena esa oya di rana saraba en duana sota ni veibardu dua tani toka bagalila ena kena ituva karena bagai dori ena King Charles Park mainandi. E kaya Freddy Chand na iliuliu ni matai lawa ka ratou tuwa na dagadaka ni ingarabingo me raoni bagai dorikina na beibadu ni mbaundua toka na dagadakan renre na beidiviaki ke na non ratou sasanga me bagai dori na beibadu ngo mbaleta lebusar na kena itukutuku ke lebu talenga era nana makitiko maikin en lako talenga mai kana mai bulangin doka itiko na sota ni beibadu ngo duana dau rabo kasa matataki i New Zealand dioti na tim ni All Blacks angito takatalenga na rugby league na dau rabongo Sonny Bill Williams ka sanui takatuko ni duana sota binakango ka Williams tsakani rawa na bibadu en matangali tuba ningito karena bagai duri anambong endai baleta ni rasota tiko kina esona kenan tau kada sabagai rongo tiko enang gitongo na bebadu o koe kanama ki bagai lebundua koe na non nangito na dorobo bagai rongo o Winston Hill era una sota kei Lackland o she membaleta na IBO Asia Pacific Super Welterweight ka una sota talengaki no Sebastian Singh bata ke na dorobo ni tonga matani singa o tonga tongo rauna balata kana IBO Asia Pacific Cruiserweight taite bata ke Ubaid Haida rauna beibazutaka na IBO Asia Pacific Featherweight nambongin ni ko beibazu sota binakatok rangole tiko maikina so na dau beibazu mai bonua tani bondo na do robo unda unamba kitoko no ngitongo en sarabi talenga en sota go en King Charles Park mainandi o City Veni na wai rauna beibazu taka ke Jonathan Pedro na Fijian Super Middleweight na bele timbimbingo me rauna sota kina na lewerua kina be sai burubura toso tiko na bunau ni bindingi mai merke ya baka totolosar na baka ya tumbose we rauna lewerua na mata rau tutiko me balata kina itutu baka presidenti mai merke menangai madala ne kalima ni November na ibuke ni presidenti mai merke na ngau Kamala Harris
Vata ke na presidente Bugadengo, Donald J. Trump, o Republican, e rau sa vi sikotiko e na vi vanueso, e rau na talevi ratiko kina na non rau dau veito koni, e na vi na singa sa vo tiko ngo, me rau Bugadavara kina na non rau tuva ni sasanga, me rau rawata na tikite ni presidente ke Mereke. Rau Buganu inu na karua tiko, ve kai rakai nan daun dindingo, e niu ke manrai ne ve dingindingingo mai Mereke. Kina i tukutuku nin raki, me roba tiko nang bongi lebu endai kina singa ni mataka, en andei koto mandanga na ua nin raki sua ka rombota tokango na nonda vea tu enu mai viti, dinangani sa toso tiko eni waka kina tokalau. En bong endai kina singa ni mataka, en bebukia kina matanidangi tokalau kina tokalau deba. Ka na via bora sara toka na wasa ena bunga na ngauna. En nan raki me baleta na nonda vanua, taumbiti ko na uda, kuru na vanua. En deba kei biti lebu, mai na barabi kei nanronga, serua na mosi na bua, suba, na usori, tai lebu, na itasiri, na atulau kei na atula mai biti, en tau vanga una na uda, dina ngani sana laki mamanda bagalailai, en mbongi ni kua mea zawa na singa ni mataka, ia en tau tiko na uda, en deba kei mbua, na sana da kaunrobe ki na tokalau, kei na sana kandabu. Ka na bei vanua taleso e na numi ni sana mamanda toka bagalelai nan raki ka basika tiko na buni langinin raki vinaka e na singa ni mataka. Raki sembera mai na uko na lolo atau vangau na nauda mai na bua suba ke na usori na sana na itasiri na sana lo mai viti na sana ora suba bata ke na usori abakakina na sana lau. Oya e na kavi kana tautiko kena nauda kuru na vanua endai kena singa ni mataka dangi tokalau se ua ka bora na wasa. Sai kuengore na itukutuku nin raki, na itukutuku ena via sai burabura, na itukutuku nin gito ke na itukutuku ena nonda vanua. Na nonda vata, kei siti veni raturla. Isa lembarada memang bosotin kemudu salam nota kena singa kinamong sai karasili sarodi sekalo serewe lemongi ni korai mai sama gandi bam tamu nilai balasinga raba merah keisa malah tua layan rasinga dan maya macimu etalima Salai moderasi diri Allah mayani baikkan munani Kuani korek sealam ini Ondai sama luni Sibiringi Me volia back and do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutane katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check.
Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau sahalo ko dengo pamilaksa. Iyo, o yasarngano buna, e rau sara, sa tiko na pepa sesenga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Hoia na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baro tagi tu bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu siya bagai kabi, me bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Gira mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata ke City Veni Raturala.
pandra kei sasa tonga elo mana koro e rua ona tala take o sorgomba wai kaula kei tabua do mula benaka na rongo tiko mai na loma di stoa mai tabua ena singalevu ni kua Sherry and more dola bina baka nui bina ko toia ina nono ni o visa i koro wau tailevu draki dako to ina boli ku kei tailevu pinandu na pingwarabi pinana posotia pinana daka li tierra bonu bula binaka dola bina kata tungo na singa e tabua kere menga i wota i virtu na vingarabi tikongori na tabua police station na itiko ni visa mai tabua tu dola bina ina butu yawa pasipa ne lebu ni bula bina ka na marama wanu ini bina ka tiko ni beira na kangu mai ketera bina ka sarinda sala itu yawa dana numa tiko ngame na dela ni abu bina ka baka lebu sara na bubale ne Mikaele asa na dau vengu randini talatalangase sereana yasa ke rau na bungongo salo te Vata ke te vita yasa na leo ni koro mai ke te ira era satiko mai puke hohe chone vale vou Vata ke na vale vou chone vale vou kolinio serra salo loma lebu tuani o pasi pa nene lebu ena singa lebu enda indai chombo ni dingom dona i bola mbala bola ko mayane bola ni bola nuinde binaka dinen da satti ko bayawa ya da sa boga binaka ninda be chamati tiko ena radio Bula Duavata go na nonda Vata Toka lau, kei si
na buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne kakoni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka dingo ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jigina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena coleslaw surua chutney gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California erau sarang ano direct message virtual giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o ngale sarang ali to miku may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California erau talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil ni tutana katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan impera palinlay. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tundawara. Kuwertongko. O sala ko dengo pamibinaksa. Iyo. O yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori, sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kena bagai singelebu siya bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda Vata kay City Beni Raturala. Sama tali
Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Wakanir chiganungu sheep. I live in the Wakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Angay batu tu sa chigot o Simon, but nada nida kita Chisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his original. Simon, Simon, Simon. Dilam bata sinambari chikuni toko bata chikuna bewekani bat kay Chisu eva muri Chisu wale tunga. Kenda ngodra eva muri Chisu sindo tuna nonda sema ve Chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Eh? Let
Jesus sa pagkabulaya. Natutunan mata, Lord Jesus sa pagkabulaya. Leu tuko naman da ko chiso sa pagambulayaw. Akapa family gospel murit ko yan ni na itawi na talatala Lal Muhammad and a singa lebu in the indai. Pinakabaga lebu na sema tiko mai. Laila da kauni balu sangga imbasi katumay na wakandongo may na yatu tokalau. Ni bula binaka lolo malebu sabu yawa tiko yan ni. Nraki binaka dangi ka se toka na ua may takali. Pinakabagalebu, pinakadabingarabi, pinakalaila, napakambulat ko may. Mami, wakano yun pinakatiko yan ngaunang ko. Na itabi yan ang garabi yan na singa ni Kua, kaya na singa ni Mataka. Bula pinaka Solomon ituranga may muri. Na Zion Shopping Center. Apakano yun pinakatuyan ni sa laudang yan ko na polo. Malo malo. Pasi panenelebu, lolo malebu ki puke kohe. May Okalandi, New Zealandi. Pinakabagalebu na bay samati na singa lebu inday ongo na non Vata nimbula binaka andi elesi wong pinakabagalebu nimbula binaka na marama pinakabagalebu bagay bay na kuromoda saya na matakan ni ko ngena numati ko na kuromoda buta to kamay na lomani tembare na kabina no nimbula binaka elesi wong ano muni bota na singa lebu inday Diwana e pango tuvoliki na ubalatia na waina rewa riba. Tapoka bina pinakabagalebu beira na bay matasere. Era tomani kenda tiko maina singa lebu enda na lomani madha wango. E boti ko ibita tale mena kay Kauti kenda yani. Kina itabadaba ni nonda ilagolako na singa lebu enda na nonda Vata. Duangan ituku totolongo. E dingo mitiko maibiti ni salubu na ngau ni sala mai wailoku. Na ngau ni sala mai wailoku. O koe kasiro ni mena Princess Road sa lubu koto na ngau nango wailoku. Abi ke moni na be tosoeki ni ngai ngangaroni. Sa lubu tiko na ngau ni salo ya. Ka nuita kini rawani ni ngangaroni kina. Na buku ni raki and dono mga tiko na ngau nango may witi. Nanumini nangay lakin daw maka na buni langin in raki. Na kabimbong yung dainday sa nasinga ni mataka. Ngau naman dangango sa lubu toka na ngau ni sala may wailoku. Na kene karua na buku ningito we rana kanda na
na be matabu balera dabu mai kina na do robo kar sa ngole tiku e ningo ki Europe ni rasaya do ya ni kisi Kotelandia na bula binaka ara bula binaka na do robo and Fiji water flying Fijians and another laki palataki bonua wabo ki Europe tikabu mai Scotland era saya do anikina and a singalebo en daindai and ambula benaka saba Kauti talimengo na kena tukutuku mai bole leviani and a radio Bula Duavata and anonda Vata and a singalebo en daindai e ruangani tukutuku ya sa lubukota na ngonisala mai wailoku mai viti ia mai Scotland era saya do ani ambula benaka anonda dorobo na lewe ni Fiji water flying Fijians. And another Vata in the radio Bula Duavata. E senga dina ni kara rawa na daka waka ke kiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o Rendre na te tu beto seki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kivalilo te rupuku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini bugululu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne kakuni lo malenga sa tiukin tono bunua e rauni buka tingu ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena ngamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua that me kailangan ko bata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California e raw sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo duon limono se o nga wali sarang alito mito may nanomota e na diyo maluma Billy Street o yan e Santa Rosa, California e raw talang ani rito ulit dilibata kayo na nagkemo katalawa sing lebo siya wanga kabi yan may Santa Rosa, Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko na nonda to Vata na radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vatamay. And the sabo like kasar niya daw yan na walo sa ngubulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na radio Bula Duavata. Iya ay wili sar may pakatuto vatataki kina kende wili na ngwanito kay NOV sa iburapura. To na like, to na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vatamay. Oh
Ai tala noa kena bure mai nai tā siri, rato na kambu kena liwa. Vina ka sangai tukuni maingo ni sangai kasa ya nia na mbili. Vina ka bole bu kele rambale, sangai o tongo na boka singa lebu ena tukuka, kone langa kito na kai sabata na veleti, vina ka boka lebu kele rambale, mbula na kwa turanga matangali, sangai kasa maingo na mbili. O ndina, vina ka boka lebu, kasa tukuma na mbili ngo, sabu kan bulat ko yani kina kia orana keleran bale vina ka boga lebu mena ya tukuka la veti bale suba pala tokai abiliniu ya da abiliniu vina ka boga lebu na singa to kona kini kuwa ko inga waga New South Wales Elia vina ka boga lebu na samatiko mai kina na singa lebu ni kuwa no mbula vina ka malo vingarabi vina talanga boga lebu na sema kito ngai baka sambili lebo kito na ngai suka tsagai uji tongo na boga singa lebu na tukuka mbula vina ka rabu na temba vina ka Jack J Prasad na beitamba ke LSC Wong ni mbula vina ka na maramane tau ke ni mbuda na tembara vina ka boga lebu na bengarabi vina ka boga lebu na sema tikuma na singa lebu ndai kalonga tana moani mardawa ena nonda Vata ena radio Bula Duavata. Samai
dono ngone me bakaitau ke sa kota mo dhorbo dono ngone le oi vale ge me marro itiko ke tu bangari ko mai ge tu kunini atiko ni vale tumbu tau ke ni vale o kuko nau se o nana o tata o rona chachitaki na permitting a child under the age of 18 is 12 to 14 years imprisonment. O te tona kento na dhorbo de tiko ngo ba lebu na tamba ngone ke o basaka dono ngone le o kilano na mbaki no defense in court. Ke se lai tiko mai na tini kaono. Ke sa tini kaono rawa. Kaya na lawa, can be your defense in court, the girl can give consent. Roni giria na ngone leo, roni muriko. Iyo kaya tal tinga na lawa, do tarong tinga na bai koribula bai se biti. Labi linga mando diya na dorbo. E roni ngai bita mai ibuna, le kaya bita mai una, o kochi una ngambong ni kuwa, matako kochi ko elis mai. E rando bindan rabaki na lubenda, malete endo sini rawa vir. Ke sa kawe baka iyo tiko ya ni o una, o thorbo o tau nei una mengai mai veta mai una mai ke reikoya. Ke senga ni kila o ta mai una o thorbo na church taki na abduction, removing of the child without the parents' consent, although the child can give consent, but o kwe me ke reikoya beno nei tumbutumbu ki alima kina tini na mbaki. Vale bebeso. Kwa ya rambini sartiu kina lubenda na thorbo nei tambangone. O kaya tiu kina bikianda nungu puputa putsa o tia usini wa na wapo kitiko bi koribuli. Me kuanga ni beso indono ngone. Ya na nakakatakan ni ngande singa bukarro ito kong may biti kabitong ko ni bukarong buka Santa Rosa deso na numang ko nalaw ngay biti ko iyo kaya baka sama ni Bakandonia una ni samba kitini ka ono sandon saron ni Bakandonia na iyay ko makirita may una tali kaya baka nga sama ni sanga ni Bakandonia o tamay una yan raw sa ngante matanga kita may una saan biti ko mauna baleta iti ko nalawan na baudiko kaya baka na lay sa ngayon na pinakabakalebu unay si Matiway may natamadagadaka ni Obisa yan na singalebu inday na ibakasalandaran numatoka nga may bindonoy na ngaw na ni indar durungat yung wanamuan ni Madawa de so sa numatoka may ralingan de bataki ng onelewa at umakoya kaya sa Bakandonia ng onelewa iya may Bakandonia talang otaman na ya kaya baka sa bida tiko ng dingin-dingi dagay ba na numatok nga kaya baka sa nga ni Bakandonia o tamana ya sa yadoy kaya Italian sa Bakandonia ng onelewa ya kaya baka imbes yung onelewa ya salay kirita man naman nga manrungan din ng bungin ni kuwa sa dua na kaloko na itukutuku na nonda banua sa ngay dengun na bakang besi-besi adu tiko na University ni Demani Pacifican ta bakang murid ko may na madongo senga ni baleta ni sawali na bileda bi bakang doriti ko na bi bosaki baletira na dakadaka na University ya sa koto indua na dinati beira na bingarabi na University ni Demani Pacifica me sanaya do na bibangagay ngo era se tangida makawa sa ratiko na tamata dagadak
sana gai boga e doringo me taka boga vinaka me matata me kune na be kaen dondonu me kune ka wali sareni era sanu itaka tiko ni na boga e dorina tikinango non ramai vengo na boga mbese ngo sini maleta ni sa wali na lenga e sa solitiko na ngau na be reto na be liuta kina university ni deba me reto wali kina na lenga na university ni deba ni Pasifika raboga bina ka boga lebu be prime minister city be ni Rambuka na non toko nira tunde tu e na lawa e bo dikina na matangali boga mbese boga ngo ka sengania bala tikina na prime minister en non boga sala takira ni dinatiko na non raile ka donu talitiko nga na be ka era boga edor en loma ni lawa e boga rita ki mai na non ra Duavata na lewe ni songo ni tamata bakadaka na boga mbese ado tikongo ya me sa tika umanda na bakadaka mengai laurai kebaka e sengani ya dona be bangangai o irana le sutale na boga mbese sa boga bina katalanga boga lebu ni songo ni tamata bakadaka ki be irana be toko niani so na songo ni tamata bakadaka na Fiji Labour Party, na Unity Fiji Party, bata ke na songo ninga sinibuli tauke na Fijian Teachers Association. Na nonra bagan bese tikongo e solitiko na ngauna na be bagan donu ya rao ni rabagan bese me adobane katini kabani beberueri ya rasana noma me rasali steleman de dadak kebaka sengani mani boga yadori na non rangangandri erana le sutale na boga mbese e boga rita ko city beni Rambuka na prime minister ni rawa ni boga turi na edandra na turanga na tuida kau ratu na inga malala balabu kina itutu boga presidente ngoe murieti ko na boga lelewa mai be Mahendra Chaudhry na iliu ni songo ni Fiji Labour Party ka kaya tiko kina ni sanganingan ni tiratu na ingama na itutungo mbaleta na non rangauna ni bengarabi so na tikina kaua itakikina na non ra bengarabi boga politiki kaya siti beni Rambuka tau Vata binaka saranga na kai kunru boga tingo Mahendra Chaudhry kena non da sanga isoli talenga bua me tu na bindingi ni sa ngarabioti na nona kisi ni be lewai ka bukan dina taki kina na nona dala di baka yang taki labo baka be Italia e kai Rambuka e tiko kede en ya bunni baka bulewa en iwase 5 kaono rua na beka kunruba kitiko maingo membaleta na baka tutu me na beso samitaki na itutu baka presidenti na turangan bale na tuida kau. Yo Chaudhry baka lewan dingin-dingingo kena be baka turi ka baka raita kakina na noa ni sabaka baka tatiki na be lesi ni prime minister siti beni Rambuka be iranga na lewe ni nona sana mai da kaunrobe. Kaya talenga ni ratu na ingama tiko sona tikina embuto na non ravengarabi kasenga kina ninga ni tira me ratu na itutu baka presidenti baleta na itutu baka presidenti bina katikina na sabsaba kay nandina na binding-dingi kina itutu baka presidenti na baka eldori na singalotulebu na madlawa katumai kinangito ruana do robo rau sa le singor sa ambunding taki me raula ki boga rautaki en ngito o rakabi me Australia na Bulldogs Academy na dan raungo emba kitini katolu timodi na ngusa ka buliani na Marist Brothers bata ke imana emba kitini kawalu ka buliani na Suva Grammar School rausana laki duru kina Bulldogs Academy en baki katumai sa tiko na kornibuli rauna laibuli kina raulaurai na lewe ruana do robongo na vida nangito sa oti
ka rasana no makina nan daung dindingo en kalabongo na bulldogs mai Australia ni ronongonengo rona boy rongorongo en andua nangauna mai muri. O nangusa e luwei timo di nangusa o koea ka tu enai tutu ni wing ni Flying Fijian sen andua nangauna. Ia rawata talengao nangusa na metali koula ena sota ningito baka embaki na Coca-Cola Games ena embaki ngo ka rawata kina endua na nona metali koula ena didibaki kuila ena endua na nrau na mita. O nangusa tikongo na kena itukutuku ni kelea endua na isau ena sub-junior boys shot put. Mana dua talenga sa taurauti na metali koula na didibaki kuila na timi ni Suvagrama na rua naundolo rua sangavulu katolu. Na sota ni beibadu na boga edori mainandi na mua ni madongo na numini na bunga sara era na laki sarabaya ni baleta ni vidotiko na beibadu bibinak na sota ngo na boga edori na King Charles Park mainandi na mua ni madongo. Boga rita ke tiko mai o Freddy Chand ni bau takan retok na boga rautaka na sota ngo ia sarawa kanui takatiko ni rana marauta na lewe ni panua mera tambiliani na Prince Charles Park mera laki saraba na sota ni beibadungo e bulangin do kaitiko kina endua nanda ungito kilai na nonda asani burabura na rakabi o Sonny Bill Williams ka na tiko kina me bulangin do kai na baundua talengana nona itavi na sota ngo boga edor na besuretingo na matai lao nei Freddy Chand me rawa ni taudoko kina boga vinaka na itupa sana numiti kongo me baleta na sota ni bebadu na mua ni madongo. Na sarabiti ko kina na robo koula neviti na gitongo na bebadu Winston Hill karo na bebadu ke Lachlan O'Shea na IBO Asia Pacific Super Welterweight Sebastian Singh era una sota kina do robo ni Tonga o King Tonga Tongo na IBO Asia Pacific Cruiserweight wata ke Ubaid Haida era una sota ke do robo ni China o Rungi Zhu na IBO Asia Pacific Featherweight ka anui takitiko ni namba umbasi katalangana sota ni bibadungo na nonda daurabo City Beni na wai me nalaki valataka na beleti ni nonda banua na super middleweight. Kira biasa ibura satu sotiko na non raubunau ni binding-dingin na lewe rua rona valataka na tikite ni tutu baga presidendi mena madala ne kalima ni singa ni bula katumai mai mereke. Kamala Harris na ibuka-buki ni presidendi na ngaunango tutiko mai na Democrats ka sana baga tiko na nona itupa ni bunau aboki mai mereke na madala maingo era na ibuka talitik ngaki na eso me baka ataki Barack Obama na presidente di Vadengo rauna laki bos talitungani na bose kana baga edori mai Georgia io Donald Trump talenga na baga baratiko na non buna waboki mai merke era kana daun dindingo ni rasarabatiko na bindingi sa edo tingo mai merke ke na be kasamba sikatiko mai kina nan bindingo na niunga ke manrai. Sanga iado mai ki burabura na mataka endai na SpaceX endua na wanga ni mali walala ka tau na wasabasa mai Florida na mataka tata endai. Na ilako ngo baundua vera ni ilako balabundua kartu lewe walu na kaiwanga era tu atoka na wanga ni mali walala ngo na SpaceX kan dinangan ya rakin dasar na nonrato ilako ya era tu saya dong bula kede mai bura ka nui takitiko ni nanga indikebi na be kaiso era tu rawata mai
na buku ni bungan dindike na be bonu erto angoleba na tawata ni non da bura mero ni toso tiko kina na dagadaka ni bengarabi ni bungan dindike wata ke na dagadaka ni buka mali walala kinan raki na nraki na non da bonu buka rita ki mai ni kotongo endo na ua ni nraki suasua na non da bonu kana ndei kotona i tuwa ke ni nraki suasua tiko mai viti na ngaunango ia sa sunra tiko baka ki na tokalau na ua ni nraki suasua ngo rabagarita ka mai ni nandei kotona i tuwa ke ni nraki ndai liwa tiko na tokalau ke na tokalau deba na deba ke viti lebu na bua suwa ke na usori na ita siri na sano tai lebu me kauta sarean ni ki korobou na bua liku o rā wata ke raki ke na sano na mosi na numini na dei koto kina na ituwa ke ni raki nga na dono magatiko ndai mai viti e baka kina na teba ke mbua na tokalau ke maduata ke da kaun robe na kena be anu me teka bua mai di kombia na ngele lebu mai Vata e lau dala wata ke ngamea wata ke tabe uni na sano lau ke lo mai viti e sana tale ngau kandabu en dei kota na kena ituwa kinin raki ndai kana senga ni be sau lebu na tau mbi sara na udwa na sona ngauna da boga vina ni sarawa ni da dingo maroti kona itukutuku ni raki ndai ni se singa tiko mai viti na bono menda raw ni boga raw kina boga vina kambaleta na raw ni lubu na be udi wai bata ke na barra via so na non da bono na be bono mbuda na seua wati kona wasawasa kana senga ni be sau na ituwa kini raki ndai be bukia kina matani dangi na tokalau ke na tokalau deba sai kwengore na itukutuku ni raki na itukutuku ena non da bono na ngito wata ke na itukutuku ena be sai burabura Na non da Vata ke City Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka elo ka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So kan kali warga tera tunda warga. Ko tunggu. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu ba dua tolu walu lima. Na nonda bata kay siti beni raturla. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Na besureti raramba be kemunin turangan marama ni dau talitaka moni sarava na talendi bogaraita kia na sulu vata ke na dula ni sulu na fashion design my California
ke na be bono bole kata sa tikongo indona songo ni kua saranga ni mai sarava na nondangonele wandomo koula wai rongo e nambuturara ni langasere o pepe malani ka na bagai tabitiko kina ke rato na wasan ni tandra lai seru wata ke salome wipi seru Lolani Boutique, lai wat ke salaniata tanga, Renuka Kumar, na nondandau ni boga sokumun ni iau, Mrs. Malani, koea ka vengaraviti ko be pepe, karawa pasikabata, en songonian di Senitoan Hibiscus Festival, wata ke na Primana Via. Alaya International, my Utah Pacific Fashion Week, watake Kalolaine Pabulu Rap. And a Fiji Runway and Cameros Resort and Spa, Napa Valley, and a Singapore Rawai Sarangango, ni Mataka. And a karusanga bulu kaono ni singa ni bula o kotoba na iduruduru donan rau wasanga bulu $5 toka kina na ai bagaya kabi tolu na itamba bagaya kabi awa imbuta ni sambutu ka na lebu sara era na biatiko kina moni nangai rakataki kemuniani na website ngo www.fijirunway.com se zaila Donalesi Vaumbula e na talebo ni bitu saiva bitu diwa walundua tolu rua bitu ni ngole mai ningai me sara kina wata kina ndua talengana visureti me baleta na nono expo na New Methodist Christian Fellowship en bagayadori en bula katuma ina bagaytabikina na senior pastor atu na isa bula ono wata kei pastor Richeli bula ono e na ikarusanga bula katolu ni November en rabasarati ko ni na matai ni December na expongo en avonu na bagay dorikina na diwa rua saiva Bennett Valley Santa Rosa California diwa 5 saiva ba ka ayanga moni nangai bangan data kaya ni kinana no muni ni ngau na binakango na expongo ni New Methodist kana bagay dori na bula katumai kena itukutuku matai lalai tarai chovesa dangara se taleboni vitu saiva vitu 52 tolu diwa se ana tuivanga na taleboni vitu saiva vitu walu diwa saiva diwa walu vitu. Sanuita kini sara otoka ni da bagande taki kenda na besureti adu tiko dua na bonginga ni mataka mai keri na ngau na ke Santa Rosa California bata ke na bula katumai kina bulo December na expo ni New Methodist Fellowship na bula ngindoka itiko kina na nonrangaselebu senior pastor atu na isa bula wanongore na irongo may nabali ni songo. Na nonda bata kay City Veni Raturla. Toma,
Sengan dina ni kara rawan na taka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, katau Rendre na te tau beto se aqui, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saiva rua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos ni Bula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima maniona na kabini buku lulu be Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu be Kemundo e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na nalewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonta bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ke kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo duon limono, se, o nga wali sa nga lito miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kanin na kemo katalawo sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Beni Raturala.
the lost. Kenda na ibagatawa, anggo sa tal may weekenda. Lestel may na boss ni kalong ketuko na banggo chisu. Kendo na ibagatawa nga. Leba manda na diwa sang mulka diwa, lebang karamay nandua. Saya alichi. Elebu tu nandua chigungo. Abalit kenda via kaulo tu chigo pertania ke na bonotan taleso. Ebina kangur. O ko manda nga menda lang ngainan itu ni bangor na wekan dan sinrao chik. Amale kanan renre. Sinrao la ko chik. Sinrao chunga. Yeah, na lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we cry. Salele iman itu. Ramgo, wili. Our census has gone down. The Methodist Church. Amai beda 200,000. Ngono kila chuga 200,000. Angge lutu chumai. Angge bidang ko 192,000. Tamani. Ala ko ibe. Kaya pangangan tu na ser ni boleh mo angwe. Nai vakatara more than no. Sin more than no. More than no. Gebagab. Si piera sesetu. Abuna Wesley indona ruana Bula South. Angge buna uchu angka. Lalabna serle bungo nai vakatara more than no na si piera sesenong itu da gendo senga taltala. Ora si piera more than no nai vakatara sesetu. Sakandi na bekaya Asesenga na ibakatawa sa mo der nasib. Dabi sotang man ni serengo. Amen.
marikangata kei ratona nona ilaw and a golden dragon sa katalei dinanga. Nungui tutu sa bagarau tu makia sa katalei dinanga. O kadiba kamandaya ni ruana itukutukungo na buku ni beito soyaki sa bagarita ko titiko ya ni sa lubu kota na ngauni sala mai wailoku. Sa ado sarmai kena keni tukutuku sa lubu tiko na ngauni sala mai wailoku ve kemuni na beito soyaki kea. Vata kei na ngone e angai kune na matakani kuendo na dhaurabou e ambaki lima e bangambauti ni lubu mai mbau lebu kaya litiko e na singa e na noa sa angai kune na matakani kuena e ngona e kanirarawa ni sa takali sa lenga na dhaurabou ngo e ambaki lima e na bukumbeka ngani wa lubu e rasabe e bagandri titiko kina na obisa mai viti ta e anratiko na itumbutumbu e na bukunin raki na mua ni madao ni ratiko i vale na luvenda me ndayan ravira baka binak. Vata kei na ngaunisala mai sawani e na sona tikini ngaunisala ngo sa lubu koto e na buku ni nraki e na donu mga tiko e na ngaunango. Ni sana ua mai na vanua mai e takali e na ngai sota kei na kui sombuani nindombui e na tumbukina na yala ni wai. Mendayan rabatoka na itumbu-tumbu ke inda i kenda ngase dake na non rambula na lalai sombu te ratalita ka meranda ula kingito ka baka taso soko e nan rakingo e nagai na numa menda en ravi retiko baka binaka sama ya linggo indua na zaurabo e li baka saka sarno na bula e na buku ni walubu ke na nona la kingalon dua boli e nan dua nambatini udiwai main baulebu e na singa e na noa bidangani tuku ya me darao ni bagandi te kenda to kina na buku ni raki na dono magatiko e na ngauna gona da vata and radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai. Dona kisi ke tunga raba ngon odorbo we suka mai ona no tata royali tarungonele ona ta rosenber mai durra rumu durle stel mai ona ta rosenber mai ge yarta ki ngonele ona rumu basura kono ni sulu ku tuvi koya ya na ngane na lelenga fomu 5 fomu 3 do tala kisi ke tunga raba tamani ngone fomu ono ngonele fomu va
Sabata rungo nele tiko kilau deba odina tama nom papa. Iyo. E tiko maybe kito tiko batanga. Au no moya onde ndua maybe a father or uncle or grandfather. Na kisi kito ngaraba. Endo balolo matiko kento to nei tau kei. Baletongo ne kilai perpetrator vinakato. E kilai vinakato ko ya. O de da kaba tiko wana ito ya. So no ngone leongo ngono sabata rungo tiko kino tinana maybe sa udai patoka basili ngone tiko ngon leilai. Gaita puta mo kwa bi ondo na ya deni durbo. Terun ko e buli iyo fumono. O dio koya. Koya ngase ngabi yao. Liu ni soko ni marama ni tamadaka. Turara le buno wasi roni tumbo. Sa senga saranga na ngoni vale. Rusati ko to ruo bolinga ya teke bu mai bakadaba. Na taro ya ubi kila mai bera wa teke bu manda mai bakadaba. Just your sibling. Ya teke bu nga mai na yalo rusaraba Vata. Boleh kanda tiko yang rabo na kaya sa rabo ngone. Ai ulutangan di tuku-tuku yang nonton benua. Rasa dengun bukan besa-besa na university ni Devani Pasifika iya. Tambah kain dua nabi indina tiki ratu nabi liutaki na korni buli. Men tiga bungo nabi panggangai. Embaleta na non rakundru na daga na university. Jara binakata me daga boga totolo, daga boga matata, me daga talenga boga binaka me baka na non rangangandri. Keba kain senga. Erna lesutale na bogang besi-besi. E bogarita kana Prime Minister Siti Veni Rambuka ni bogalelewa ni Mahendra Chowdhury imbaleta na bi bogaturi en na bukundra na turanga na tuida kau ratu na ingama lalambalabu e senga na kenayabu imbaleta ni o Mahendra Chowdhury batagi koya ya bilewa itelenga ka kunei na matabilewa inindina na bi kayang bita kikina ngai muria na yabu ni boga bulewa ni nondono me ambaki walu na seni rauni tu na binding-dingi. Ya satu rumah oti mai na bingarabia o Mahendra Chowdhury se daba e boga lelewa tiko kina. Sanga beka na kena yabu. Kinang gito, e raulerua na nondangone e rausana laki boga rautaki mai na Bulldogs Academy mai Australia e nang gito na rakabi. Sa kau mai na dan rau dua timo di nangusa yang baki tini katolu ka buli mai na Marist Brothers bata ki mana na kene karua be rau na daurobongo o anare mana ka sa kau mai na yadan kwe buli mai na Supergrama sana kau talenga me kene karua ke timodi. Rau sana laki boga rau taki rau nalai buli duru embure eran duana korni buli mai Australia me rau susungi kina en Bulldogs Academy en nangito mai kia. En nanduana sarang gito binaka beira na leweni bonua mai nandi kena be bonua bole kata baleta na sota en mua ni madaongo en bungasar na be buat binaka na sarabi kina bulangin dokai o Sunny Bill Williams en dua nanda ungito kilai na nonda iwasi ni burabura. Era tona laki ingito ngo na daurabo koula ni nonda banua o Winston Hill wata ke Lachlan O'Shea en IBO Asia Pacific Super Welterweight. Era unangito talenga kina Sebastian Singh wata ke na daurabo ni Tonga o King Tonga Tongo. Era na balata kana IBO Asia Pacific Cruiserweight. Wata ke Ubaid Haida rauna sota ke na duana daurabo ni China o Runai Zhou. Rauna balata kana Asia Pacific Featherweight title. Kenandua na balata kimbele tinga na nonda bono City Veni na wai rauna sota wata ke Jonathan Pedro me rau balataka na Fijian Super Middleweight title. Kinanraki bogarita ki tiko mai na itukutukunin raki kena we kainda sota kai tiko ngo mai viti na sangani beisau
Dinanga na ua nin raki suasua sa toso tiko e ni waka kina toka lau ni nonda vanua. E na se ua na wasa borabora sara na sona ngauna veibukia kina matani langi mai na toka lau ke ina toka lau deba. E na waka tiko ya me adoba na kabi endai nanga leki veisau kina toka lau deba. Kada se ua toka na kena wasa laki borabora e na sona ngauna me adoba na mbongi lebu endai. Na ituwa kinin raki endandonu maga tikongo e na wakakina e na deba kei biti lebu. Kuru na vanua taumbi sarana uda na sona ngauna se rua na mosi na bua suva na ustori tai lebu na itasiri sana lau wata keilo mai viti e wakakina mai kandabu. Na se ua tiko na wasa kan bula saratoka na dangi toka lau. Na wakakina na deba kei mbua na toka lau kei maduata. Kei na sana o da kaunrobe. Kandabu e wakatalenga kina. E rotuma, noa e miu ringacho rotuama te koa, e ro tekne ausne ne lelei whaiaksia, mai rotuma, e na wakatalenga kina nanra kena sangani vesa wendaindai kina singa ni mataka. Sai kuangore na itukutuku ni raki, na itukutuku ena nonda wanoa na vesa i burabura kena itukutuku ni ngito. Na nonda vata, kei siti veni raturla.
Abo bina ka lebu sanga ya do tiko mengo na kando bukan bautan dan na gele daba ya nikina na tombo peresia be eneri tawalo dola bina masekila ebo diri andina tiko na iloloma en singa lebu indai kina tombo peresia domoni seren andela ni be nukungo en Q8 be mama tokongo na ba sawo tina be mama ni ba na matakalalai ni singa boga roa indai en rukuni be nukungo mai Kuwait na lo mani tombo peresia sa to toka boga oti ki mami sa boga mama utagi kin boga sinai tisar buna boga lebu ne lolo maki mami sa lolo boga lebu teletunga ni na kamuni oni onga tiko en ita bimbimbi ni bengarabi ni be saututaki en anonda burubura koni tiko kin en toka lo eloma en ritawalo bina boga lebu na sema tiko mai enta sama ida batalenga kina en bengarabi en singa indai kina madongo en radio Bula Duavata gona non tapata ki rausana mai tatawi ke bina ga bole buna sema tiko mai to toka boga tina non da bewe kani ndana ga isota tale en ngauna enda sota kina en Bula binaka ni kalungata ni samode. Sota Bula, Kaitawa
Ananda Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.